Dobar dan, dragi domaćici i domaćini. Evo danas opet pripremamo nešto iz kuhinje Carnexa. Danas ćemo pripremati dimljena špic rebra na moj način. Dakle, uzet ćemo Carnexova špic rebra, koje možemo ih isjeći na manje komadiće. Ja sam ostavio ovako da bit će nam ljepše posle u rerni. Stavit ćemo njih, ništa ne solimo, pošto su one već lagano začinjena. Stavit ćemo ih u kipuću vodu. Barit ćemo ih negdje oko pola sata, 25 minuta do pola sata. Lagano barimo. Među vremenu ćemo pripremati povrće. Stavit ćemo, ja ću ovaj puta pripremit ćemo celer, šargarepu, šampinjone, malo belog luka, krompir, nešto kao sač neki će biti, nešto slično saču, ali bit će nešto malo drugačije u krajnjoj varijanti. Isjećemo isto na listiće, malo grublje može se povrće. Uzet ćemo patliđan, isto smo uzeli. Jedan patliđan može, za ono, recimo ako nas je 4-5, može jedan ovako veći patliđan je sasvim dovoljno, pošto imamo dosta povrća. Krompir ćemo na kriške, može i na listiće, može na kriške. Znači krompir kao za pekarski, onako nešto slično, domaći krompir kao za pečeni krompir. Sjećemo njega ćemo isto lagano, njega možemo malo obariti. Malo ga obariti pre stavljanja u rernu zajedno sa rebarcima i sa povrćem, ali najbolja vam je varijanta da ga obarite i da ga stavljate onda zajedno sa ovim povrćem, malo ga ohladite i zajedno sa povrćem, ostatkom povrća. Šampinjoni, isto na grubo, sve može ovako, može na četvrtine, kako ima ko vremena i želju da se ovim pozabavi. Može listići, ali bolje je kod pečenja da sjećemo ovako na kriške, to jest na četvrtine. Pa imamo tikvica malo. I bitno je sad, barimo i ovu vodu što je kod barenih rebarca, nju ćemo stavimo poslije da malo, kad budemo stavili sve zajedno, podlevamo tokom pečenja u rerni, da malo podlevamo sa tom vodom gdje smo barili rebarca. To sve spremimo, začinimo i stavljat ćemo poslije, nakon pola sata, 25 minuta ćemo staviti u rernu i peći ćemo oko 25 do 30 minuta. Evo, rebra smo obarili, malo smo ih ohladili i sad ćemo ih lagano premazati sa medom. Možemo sa kašikom, premazat ćemo ih malo sa medom. Povrće smo također krompir smo obarili, povrće smo izrezali i sad ćemo sve spojiti zajedno i stavit ćemo u pleh i u rernu. I sad ćemo staviti malo povrća ovako. Malo ove šampinjone gdje smo stavili, šampinjonima, tikvica, celera i krompir sa šargarepom. Šargarepu smo isto malo obarili, mogli smo isto ovako svježu, ali može i ovako. To sve zajedno stavimo i začinimo sa malo provasalske mješavine. Začinimo sa malo ruzmarina, pošto ruzmarin se idealno slaže sa krompirom, a naravno i sa rebarcima. Soli, može krupna sol, morska i stavit ćemo naravno malo masnoće, te da imamo ispod. Možemo ako to će prođe kroz ovo, kad budemo sad izmiješali. Pa ćemo zajedno sve ovako lijepo izmiješati. Znači da nam se razdijeli ravnomjerno, da nam imamo povrće, krompir, još malo masti i onda špic rebra stavljamo gore u redove, možemo i ovako. Stavljamo sve zajedno, okrenemo da bude ova gornja strana da bude lice gore, znači da se vidi onako med glazura, da nam se kasnije lijepo glazura da dobijemo bolje. Stavljamo u rernu negdje je 180 stepeni na nekih 25 do 30 minuta, bit će to gotovo. Evo ovako spremljeno, posloženo, stavljamo u rernu oko 25 minuta do 30 minuta i poslije ćemo servirati. Prošlo je 25-30 minuta da vidimo šta smo uradili sa ovim špic rebrima na moj način. Vidjet ćemo. Izgleda jako dobro, izgleda odlično.
Dakle, u međuvremenu smo mi, kad se ovo peklo, malo smo stavili samo malo tekućine od onog što smo barili, što sam pričao na početku, da ćemo staviti, kad smo barili rebra, onu vodu, stavili smo malo sira, tek toliko pred sam kraj. Možemo ovako jedan veći komadić preko staviti, ovdje, i sad ćemo ovdje na ovaj drugi, ćemo staviti ovdje u sredinu malo krompirića, malo patliđana, malo šagarepe i stavit ćemo rebarca ovako, znači možemo ovako, jedno ovako, to. I sad ćemo malo ukrasimo sa nečim ovako, može ovako, ovo ovdje, malo ćemo dodati ovako malo, jedan tač i malo ulja ćemo staviti. Razblažili smo ga malo sa medom, dakle još malo meda smo stavili ulje, ovako i gospodo draga, to bi bilo to, izvolite uslasiti.